एमपि सारनाव जोङो बिदोंमोन नाथाय मोनसे क्राइटेरिया मिलाया होननानै बिथाङा जोंनो दा बे फान्डखौ हरनो हाथ'वाखै। बे गावबागाव सिङावनि बाथ्रा, खिन्थु जोङो इन प्रेक्टिकेल जोङो रावबो माबाखौ पलिटिकेल हान्जाखौ जोङो हेफाजाब होनायाव जों गोजान थागोन आरो। अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशननि बय आफादगिरि दं, लोगो आफादगिरि दङ आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट गावबुरा सन्थानि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोन दं आरो लेङाइ नेहाथारि दं आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय आनसलिकनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट बेयाव नुजाफैनो हादों। दा जोंनो दिनै बाव प्रेस मिट लानायनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंहा गावबुरा बे आफादगिरि रुंसारि जानायनि उनाव आरो माखासे लेङाइ आफादगिरिफोर रुंसारि जानायनि उनाव एसे आफादा नोरजिया अबस्थायाव जादोंमोन। दा बेनि थाखाय जोङो गोख्रों खालामफिननो थाखाय दाखालिसो आंखौ आफादगिरि हिसाबै गायसननानै लानाय जाबाय आरो माखासे लेङाइ आफादगिरि बिथांमोनखौबो सोसननानै लानाय जाबाय आरो जइन्ट सेक्रेटारि सासे बिथांमोनखौ सोनानै लानाय जाबाय। दा जोंहा चिरां जिल्ला गावबुरा हिसाबै जोंना 1 नम्बर भवना गाज्रि अबस्थायाव दं। थांनाय 2023आव मोनसे गोबां गिदिर गिदिर अन्थाइ फैनायनि थाखाय जोङो बे थिंखौ गब्लंनायखौ गोदान होफिननो जों हायाखै। जोङो एमपि सारनाव जोङो बिदोंमोन नाथाय मोनसे क्राइटेरिया मिलाया होननानै बिथाङा जोंनो दा बे फान्डखौ हरनो हाथ'वाखै। क्राइटेरिया जाहैबाय जोंनि बे चिरां जिल्लानि मावखुलि जायनाखि अफिस, बे अफिसनि जानाखि हा दं बे जोंनि नामै फुरा एलटमेन्ट जायाखै। दा बियो प्रसेसआव थांगासिनो दङ। दा नैबे कर्ट अफ कन्डाक्ट जानायनि थाखाय जोङो बेखौ मोनफुंनो हाथ'वाखै। जेलानाखि कर्ट अफ कन्डाक्टआ जोबगोन होमब्ला जोंना एमपि सारा जोंनो फान्ड हरनो जोंनो खोथा होखादों। दा ओंखायनो जोङो आपातत' जोङो बेखौ नेनानै दङ आरो जोङो मोनसे रायलायनाय दंबावोमोन, सोरबाफोर दङ आरो आपातत' दंथ'योब्ला बे बिथांमोनखौ जोङो डनेट खालामनानै आपातत' खामानिखौ दा अखा बोथोरबो जाबाय नालाय जों बेखौ मावनानै लाग्रोनो बेखौ जों सानदोंमोन। दा जोङो नैबे प्रेस मिटनि उनाव जों माखासे खोथाफोरखौ जों सावरायबावगोन। बे सावरायनायनि उनाव जोङो थि खालामनो हागोन। दा बेखिनिखौनो आङो दिनैनि बे प्रेस मिटआव बयनिबो सिगाङाव खावलायनो मानसि हिसाबै जों दा गावबुराया डाइरेक्ट बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ जोङो हेफाजाब होनाया बे गावबागाव सिङावनि बाथ्रा, खिन्थु जोङो इन प्रेक्टिकेल जोङो रावबो माबाखौ पलिटिकेल हान्जाखौ जोङो हेफाजाब होनायाव जों गोजान थागोन आरो। बिटिएडि सेन्ट्रेल बडिर सभापति লগতে আমাৰ চিৰাং জিলাৰ নতুনকৈ আজি পদ পোৱা মাননীয় আমাৰ সভাপতি, লগতে মোৰ নাম মহেন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম। মই আগত বৰবাজাৰ ইউনিটত সেক্ৰেটাৰী আছিল আৰু চেণ্ট্ৰেল বডি আমাৰ বিটিএডিৰ গাঁওবুঢ়া ভৱনৰ তাতেও মেম্বাৰ আছিল, মই এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আছিল। এতিয়া মোক তাৰ পৰা আকৌ আজি মাননীয় আমাৰ আগত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল, তেখেতৰ নাম হ'ল জহৰ আলী। তেখেতে মানে 2019ত মানে অলপ লকডাউন সময়ত অলপ খেলি মেলি কিবা এটা সমস্যা হৈছে। তাৰ কাৰণে তাই একবাৰ নহয় 2বাৰ 3বাৰমান বহুত খেলি মেলি হৈ থকাৰ কাৰণে বা পইচা টকাৰ লেনদেন অলপ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বৰবাজাৰ আঞ্চলিকে তাক চেণ্ট্ৰেল বডিত আমি কমপ্লেইন কৰিছে। লগতে চেণ্ট্ৰেল বডিয়ে এই কামটো 100% মানে একশ্যন লৈছে। তাৰপিছত তাক
এক্সপেল কৰা হ'ল তাৰ পিছতে মোক এতিয়া আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ উপসভাপতি হিচাপে মোক নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল আজি মই নিৰ্বাচিত সভাপতি হৈ পেলাই উপসভাপতি হৈ পেলাই নিজৰ কামটো ভাল কৰি বা যিমান পাৰে ইমান কাম কৰি যাম বুলি মই আশা কৰে আৰু লগতে আমাৰ সভাপতি ছাৰে যি কয় মই ইয়াক মানি লৈ যাম আৰু চেণ্ট্ৰেল বডি তেখেতে যি ডিৰেকশ্যন দিয়ে এইগিলাও মই মানি চলিম বুলি মই আজি শপত গ্ৰহণত এটেণ্ড হৈ পেলাই এইটো মই আপোনাৰ প্ৰেছ মিটত আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ মই কৈছোঁ যেনিবা ইলেকশ্যনত নিজৰ বিবেক হিচাপত নিজে গাঁওবুঢ়াই নিজে যাক পচন্দ হয় তাক দিব কিন্তু পাৰ্টি হিচাপত আমি কোনো কিবাত আমি এতিয়ালৈকে যোগদান নাই যিহওক আমি 100% মানে আমাৰ এৰিয়াটো শান্তি হিচাপত ভোট বা ইলেকশ্যনটো হৈ যাব বুলি মই আশা ৰাখিম আৰু নেক্সট বিহুটো আমাৰ আগন্তুক বিহুত মানে আমাৰ গাঁওবুঢ়া চন্তাই সব কামটো ভাল কৰি নজৰ কৰি যাম বুলি মই আজি প্ৰেছ মিটত আগত মই স্বীকাৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ।